o te pamalulua tu lava Samoa le nei vaenga o le na fiafi. Ioe, ua le lava e whaere matala e whae mei tatu e leo langona atu. Ia so oi ma le motu whafua se I mai loa. Ia leo lau mwhai ona utoe. Ia au pamalua tu le mawhai ona whaaua wina ia le matanoanga. Ia ma le fionga I le tamaitai. Ia po ona pola af masanga. Ia o le sui fong whitalai o le tātou watunuu. Ia po le mautau Samoa. Ia o le whai whaaua wina ia ono o lumanai ia tue a whaitula tue suru luas minute ia a matarisia na fontanga. Ia o fontanga le kokas ia o lo whapea lava o na le mauai ia se pamaru lua tu lava le tātou watunuu. Ia ona o le motusia. Ale matango fie ia o le mawhatanuanga ia malana fionga peitai. Ia o le onga tasi ia male le o le lei ia ona tula I mai whatinuina o le it's from me, it's from my end. Te le tua ia stasi ia o auleana whale tonu atu ia o mafuai ona motusia whapusei ia le matanoanga ia male fionga ia le ua tue ave ia le tarasanga le la whaawau ni matanoanga tae au ia o le tula tasi I le o ulia Samoa ia o le tula nai tasi ia o le tula nai lima. Le tulana lima ia I matou nei I Amerika I California o le atu e whaawau ai ia le ma e muta na matanoanga o le te fesilitonu lava ia I le lua sui fong fetalai ia le tau a mailana whaamaninga sao o le whaatua whala inga a le fionga I le li pālemia e lua ia sui pālemia lua sui fong fetalai. Le whailana o whetua se tala e whaawau si vai sua lea. Se ia wangana ua toe maua se mawano tae au. Na whaawau mai fo I le na ia. Ia o le ale mafua anga ua lua ai I la ua I lalo o le vangale o sui fong fetalai. Ia ai pe ai sea ai po ai fo seisi o lato lua wai o ma temi nei. E na to tasia sui fong fetalai lea o lo angina. Ia na o le fionga lava I le mapu o le tuia ana. Ia o le rupe whaalele le ainga taulangi. Ia wai pe upunai tal whiangai ma le tamatai. Ia o le fionga ia a whamasanga lea ua tusilima ia I le fionga le li pale mia ia marikoka sa atoa ia o le awhai masui fong fetalai e langlang sua le fionga I le li fong fetalai. Ia ai pitai o te Ioe Samoa le atu ue whaamar te le lopura se tala e whatuai e whaalau te lela ioe ona o le whaale tonu o au I le mnei vaenga o lau tautua. Ia ma te lea mei I o computers I o te whaale I masani te leai ona o lea pe o le o tonu o le studio. Ia o lea u te whai atua le whale ia pe tasile nā mea o lo o whawhentai a te au. Ia ona ili masani ia there's no excuse at all u fale tonu lava u ia ma ua le loa tuai ma le matanoanga ia ma le fionga I le sui fong fetalai o le mauta. Anyway mati tue filo I tae au le tula tasi teimi Samoa ia a o le tula le nai lima I le teimi California. Ia ele lase me tu titi o maili si tatu malo ia le fionga ia le tofa ia mawhanua tupai ia e whao watu le mātou tua mai aunanga I le nei I tula fiafi. Mā nei e io mea nau I matanoanga sole. Mā nei e ia o manatu fo I o sita maitai. Anyway, o te toe tau mawhai ai repeat a toa fesili paule mea ini te ule toe ngā tusa malana tali mo la so tae au. Ai o la tau mwhai ai au maiso na langona. Ia e fesoso ni fo I mo le no fosila fia. Wa e se ata tu tala noa tui fafo. Ia ma I la tu o lo I te tonu. Ioe, ma nei e se ana tau amata mai I le mafua anga le fatua whala inga. A le fionga le li pale mea ua lua ai I la ua I lalo. E sa ola.
e lua sui fonfetalai. Io e paule mea e tatele o mautinoa. Po ai la le si sui fonfetalai e tau a mata mai loa ia lana pali. Ia e motu sia loa ma le tatou. Io e mea na ia o te whaamalia tuai I lau whaafonga Samoa. Ia ne te ua te ua isisi mawhawhau se isi ai ua o ua o to I le vaenga pōngi sa o le tatou mawhtanga le nei a fiafi. Ia e whaawau le tatou por kalame ia se ia o mai foi le uva tu suma li minute ta le Julai 5 o le Julai 5 ia o atofa e taunu mai ai ia le fionga ia le tofa ia mo panua tupai io e o le tatou paanga masani ia ma le matano e whaawau e fo ila nisi fesili na tu fesili ai ia ai mana ia le matano o le mea tasi le isi mea Samoa pi o le mele o le na whaamanino le leima ina leila o le air ambulance ia po le medivac le ngole le taunga le na ave ai le vaalele le na latu I le o se paima ia pe o le te mulumuli atu le tanoanga le a langi ke soma ia ma apulu lans I le o se special le o se private jet le nga kau ki kala ngolo I mo meo private jet ia pe o kamaho ia feo ia le au ia kai pi o ngeli ia Michael Jackson ia langa ia private jet se feo ia ai pe private jet foi io e o le mea pi o le mea tu fesili ai le mafau pe private jet pe ia ambulance po le apau le mea o le umanino ma le whaalinga mai le tatou malo I le official pa le mia na sau e whaalinga lea o iai le whaalinga moni ma le talatonu e au mai o lono vinga le observer ma le latu tala na muamua au mai tau nuu ro le tala lea a le malo sui lo le latu tamu sui latu news le na mai io e le fui lau whaamanino mai le vaenga le tala mua le se private jet o le air ambulance le tau whai medivac ai I latu foi e alu e o whapito mo meo sailinga ngase I teimi whaavavavi whai teimi whaatope ia po teimi whaatele ai ia pira ina lea ufa manino fu sia vaenga ai pe o le winga na vola utotua pe alu lunga o le air ambulance pe alu o le private jet wa me le ua failo mai le malo ia o le ua ave singa mai ale fionga I le pare mia I le valele ele o le se commercial flight foi pe masania ia tatun feo ia ina ne ia ni mafofonga fo ia wa pi o mafofonga ia o tula mai ele a to se vai a so tatu pare mia ai ti ele private jet ia pi o talana o lo ai manino ama malama ia le tatu atu nuu martulanga do ia o ia sa wai le atuanga o le moni ma whaamaoni a le moni e pa lungo le malo official malo a le moni ai a moni foi ia e moniana o ia sa wai le final saying o I foi sa wai ia le tala moni ma whaamaoni ia o le ia wa foi le tatu pe vesi ai le amatanga ma tele ia tala a le lau au mai tala le malo io e o le foi o le air ambulance ia na pena ave ai ia le ngase o le lipa le mia ia ua mautino foi tutongi ele ainga o le pare mia ia expenses uma o le lava pi tau langa lava ia le tatou atunu mai la tau foi ele fia I le whainga malo o lo iai lo lato masarsalonga e iai le sisangata na lato tutongia ia le mea lea io lea ia o le na ua avatu le whamaninonga
le ai o le air ambulance, it wasn't a private jet. Mo le no fosilafia e lo tatou atunuu. Vai fala le taimi le nei, io o au foi le o te tei atu. Ile na matara no nei ma le wole a tatou pokalame, ta ulo ai. Le maliu fo i se tasi o tangata i longa o le kalesia le whakasa, ia sunga le tue ina malolo, pensione malolo, ia le sunga le ni whaife au o Reverend Elder Lucky Slate. Ia ona o Lucky ia ile la lona uso ingo ia roi. O te manatua ia suawhaia. A o la titi ai lo matu a inga i sapali. Whamatala ila e lo grandfather. Ia le ingoa i e lua. E pi folinga mai se vai mea fonga poa e a foi. Pena tausi e ni manu tutuu sol fanua foi tutuu ai pe o na whaingoai manu o le roi malaki le whaingoai la o laki la o le susunga i le whaiwhi auto ina pensione malolo lea ua maua tala ai u te masani le leia i si sia fo i whaiwhi au te lelo na sao sa ia tausia le hostel a le kulisi i a vele a o nofo ai le hostel a vele i le teimilea. O se whaiwhi au le lei a tamai la unga le lei le pule la. O i eile vai teimi no u saua i fiti. Na o nofo ai fiti i la u matapuna ave fiti ia o si li fo la o Lucky Slate. Mai le vaenga o le vasenga o tala vou o le tu o le na i tu sia na fsosoani le tu sia o la pepa i o e na o wa onga i tu tonu mo o nofo i tonu o le campus le USB fiti mo te usanga e toru le wha. Io e te o whamatala ona o le sunga la i a Lucky Slate. Sa fsosoani tele i a te au tu singa o la pepa e au mai tu tonu o le te mina whaiela ua wa o mai tu tono le marofiti i le sewe mea le tasiva marulua marutolu marwha te mai temi whapena ia a via ia lale ne ia wano e watu e wha mai senga io e i le susunga le li whaifi au i le toe ina sunga le toe ina pensione malolo ia le sunga ia Lucky ia batu fo i le wha mai senga ia ma le wha mawhanwhananga i le wharitua ia Terry Slate ia ma le nofo alo ia ona o le wala aupa ia le atua i lea au nao ngā i le tula i mai lona tula i mai tu tono o le ekalesia ia ale ekalesia e whakasa ia malana ngā luenga ngā fua mai lawa i tu tono ofisa le ekalesia se ia o ni wala au mai ia na ia tausia ia le hostel a bele ni tausanga stele ia au le i wala awina mai tono le ekalesia New Zealand ia matu ua ilo Samoa anga i o le mera le utele uloa po New Zealand po Samoa ia ua wala awina i le soifua po i o lea au nao ngā ia le sunga ia Lucky Slate o le sunga i le whaifi au toe ina pensione malolo. U no foa u mafafau ale mai mau le matanoanga le na umatu nei. Sa u fesili po la ili tamaitai. Kasi le mere toe mbau le maavanoa tai au. I lana tali mai i la fesili po le na watu ia pe manuia, pe le manuia. Le na upa ngai nai upo e lua confirm
la le si upu e lua upu no ve ai o mai lan tali confirm ali fa na palota ia langa la le tu teli la ngona la na tali na o mai e toe api e fisili le tai au ia mo le mala anga Samoa au ia matau mawhainga fui a le tamai tai mana tu fo tamai tai le lua la iai o le tamai tai sa vea ma fonga fetalai sui fonga fetalai ia le sa le au pepe pe uma lon sofa le au pepe fai mala le ana tu lai mai ia ai o lo pe uma lon tofi minister le sa tu lai mai tau la papa fai mala mai le fio o tanga i savai Paurana tamai tai sana au sia le vaenga o le na foa ia pe sui fonga fetalai pe fonga fetalai le ala u whaaluaina nei i le fionga ia afa masanga le lafto a manino nei o tamai tai o afa masanga ia olona anko ia le sui le fonga fu i o le mauto Samoa i tausanga ua mawai ia le fionga ia maili afa masanga fatu afa masanga maili fatu le la papea ia le tamai tai le ia lona winga le lava la ia lona toto ia le baenga o ngā luenga o le papea ma fonga fetalai o le mauta ia po ia fo i o le sui fonga fetalai ai ma e wasi ana tali i le whaato whala inga le fionga le li pare mia ma le kokas atoa nei wai le feelinga e filifi ai o ia e fai masui o te leta o tua po ai le ala te ngā lulua i le sui fonga fetalai ia si matue maure mava no tai au ia ona toe fa manino mai lava le ia ma failo mai ia te oe Samoa ia le tūlanga o lo iai ia na sa feifi au i nai te atatu west i au kilani i New Zealand le maliu le susunga i le whawhengainga i a laki i te atatu le lava lai maliu whapea ua Samoa ia whawteila o te atatu ia o ina lava le ala o lo o maliu ai ia le talo whai o si tangata penu whai atu tasi talofa natu ia talofa usau whate tele mo le tautua ia whatoa ma vai fu la por kala me o motu fa fosi ia tu ia sa lango mai fo ili uso ia kota ia male uso ia leota yo ia le fu ua ia mai ia ma lo nga lue o tatu tutem fai tasi ina ia lango ina ilo tatu fai nga ma lo fa tema tu mai so mania ia tutem fai va ngai ia patalo fatu ia lauto fa misa Malvia tapi me tatu uma. Pena fai atu ia la le te tere esa utala ua pasi atu teni pa ua motu pa fua sei ia le tatu taritalia ia le tamaitai o ia. Doa na minute ia ona o mai lea o le tofa ia mua whanua tupai ia e whaaua watu ia le ma kalame ia ona i fa mai senga na ia tasi fo i o te loa o masani le iai ia o leva fo ina tuua le maftanga ia se o ina te i uta te ia lo te falungu atu ia ina ua wala au le atua i le au auna o se au auna o ngā o se tangata i longa fo i tutonu o le kalisia e whakasa i lona fo i taini tutonu o polisi fa solo mai e i tutonu o matanga duenga le kalisia na ngalue ai ia se i o fo i ona ofisa i tamalingi na sai ofisa o le kalisia yasu ia ia ina sai elon ofisa o le ibal au mai ia le kalisia te atatu i fea i tutonu o New Zealand ia o le vaenga lava le tatu te iai tatu te ui lava i le vala au pa ia ale tua pauale me tatu te talo iai ia ese taimi tatu te o ai ia pelear tatu talonga tangata ia pe tuai mai pe vave mai ia awane i abea fatasi tatu i le taimi le tula minute io te mitasi
ese ia masi tau fa umi atu ni na yeso se tatu ai i le tupu wa e o tatu grandchildren ia malolato wola e nei atu no ia ini te uwa ver watu seisi ia ai le fa u mai ia grandchildren mai ia onga mawalunga turang fa pena e pio le tarongana to tele o tatu matua ia umi le ola ia o tatu matatu mori mawina ia le tupu wa e o tatu grandchildren tati ia tatu fa na ua matutua foi lato a o ala to fa na o nisi fo o tatu ua great grandparents ia o le ua pauale o le tatalo o tatu ia umi le ola e mori mawina le soifua o ina ia a tatu fa na ua tatu fa na ia ma whanau a tatu whanau a eisi o tatu ua tūlanga whapena. O le so ia ti sau le paanga tatu tamaitai o mawhanua. Le so le sa whapea e alua iasi ia le fionga le li pāre mia ia atonu o le a le leisi na tala e sau maia ia e mori mai i le tatu. Pau le tala lena au mai nei e tasifu paanga. O le manatu lava o le fionga i le ipa le mia ia toa file mu lo tatu atnu. E uia i na manatu ese tangata ma whaatusa le taitai, ma le taitai. Ia ele ngata foila ia tatu o latu. A o e fo ina whai ma taitai, i le taitai, ma le taitai. Ile o toe nā ma le laina. Ia le iai o le whetōtoa i o manatu marangona. Ile avea foi nei me o tofi. E whau malo ai si tangata. Ile avea foi ia o le pale mai au tangata i le tofi. O lana tatalo i le atua, whao ngā tatau lona tangata. Nā pau ale o tatalo i le atua, whao ngā lo tangata. Just use me. Tatalo i le tua ia whao ngā a ua whailo o ia mao le malo, o le tatalo tuli mata ia ale atunu atoa, whao ngā tatau le soifua ma le ola as a head of state. O ia, o le ao le malo, ato fiafu e pāre mia, tatalo ia whao ngā tatau lona taimi, e whai ai o ia ma pāle mia, a o le itoe suia, ia langona, ma manatu o le atunu, e sui ai sona taitai i le taimi o mua. Ia, o le lava la e whaataotolia le tātou i pāle mia. E o maua tala ua manuia, ua malosi. E le o iai le tūlanga fo le o le toe vave foi, wa le whapena tasi ale vai aso e foi ia, e New Zealand ona toe foi lea. Pitai, ia atonu le utalia e le fionga le i pāle mia. Ia se fautuanga foi. E le ngata fui o lata ita foi le tua lalo. Fautuanga alona fatua, alona ainga tongia le pasese, tongia uma mea uma. Io e au le popole. O loo iai pea ia tuio, ia sui o tui mawave i lo tātou atnu, mai le tu la fo ina lo tātou atnu. Io e, toi nofo sisi vai aso sitasi. At least 2 more weeks, e toi stay behind ai, ia toi tapu e atoa lo na malosi la tino, ia ona fo ile, a wale mea mauti noa la vasamu, o le savalinga lea o le alatu nei le isi 5 tausanga, te o lolo ma mau ia vaenga i tausanga ina umatu nei. O le tala mauti noa le nā, ma le vaa i atu i mea o 40 mai. So le meta ua la ufionga le li pale mia, a ua maua ua vanoa e te malo loa i New Zealand. Take another week to 2 weeks. Ioe. A ua le whaavave wavea, a ua po i e te whanati ia ona o lo manatu i le atunuu, ia ma sa mo lo tau tali mai. E ma ua sau teimi le lei e te toe nofo ai, ia e sa ili pea ia ato toa ia se lau ma le 5, se lau se 10%.
le malusi le tino ia fo'i atua i Samoa ia au fo'i atua o le malusi fa'afouina. O lo'o o le asotofi o le asofia le asotofi o le vai asofou lena fa'apea atofa e usu ia ai ia le fono o le palemene ia pei o le tala mulimuli lana o tau whanau ia i peita'i ia ua leo le nā ua leo pei o lea ua toi iai seisi vaenga o le ai o le tāu o le whaangaioi o le mālo temi nei ona whainga pālota lena umatu nei ona le taimi lena au mai ua vave whaataape le palemene ia ai vave fai le whainga pālota le atunu fai le vave fai le whainga whiwhilinga a Samoa mani manatu ia vave whaataunuu ia vave whaataunuu le pālota fai le whaatautonga ia e whaanga solo loa ia fuafuanga le malo a le mea matango fie lea ua leo iai le palemia i Samoa leo iai fo'i lona sui palemia ai leo malōlō ai tamaitaimi ane matanoa nei ma le fionga a pamasaga ioe na tu'u ma te talanoa na nafi ia e fai mai tule epa ma lia lo roto o le tolu i le afiafi tolu falima i le ono i le afiafi o pono tanga le kokas e na o nei la i le sefululua na maua e le foi la e le ma fatanoanga o masini ai fai mai lan tala ba ai ke le lo fino foto tu fa au ta tanoanga ai mali tu ta e au ta tanoanga i le tasi le auli le foi la tu tu es los fulu le sulima minuti le tu e o ai i le table foi tu e fono kokas from now until 6:56 tonight si fa au tala ia o i o pe o tau fai e tala tu meia e leni tala o no o tala ale sui fonga fetalai ma le pisi o latou e uia e le uia le palemia ma lona sui palemia a le tala mai e sita maitai e matautia a o lo so longa le lei le fatautonga ia mai pei o le ata manino lena fatulanga mai e le tamaitai acting prime minister lena ia fatinoina le press conference ale lena fai ananafi ia o le fatulaina lena o lea ua o loo iai so far so good o lo tulanga le lei fuafuanga uma ia mai te tatonua o lo fesilia i New Zealand io e tala no fo New Zealand ia i lato mai le o tu wa tamaina ia le fainga malo o lo tuli lo fo i tatalo matalo sanga ale atunu ia e mai se fo i le vang fai o lo tu malo i le taimile nei o nisi fuafuanga i tulanga tau i le anga i atu o le tatu palemene o Samoa ma le tulanga o whamasinonga e tapena le taimile nei e iai le tulanga le ua i lunga o penga te whailangi pei o le ua i ao whamasino o uma na whai submissions a sui e toa tolu o le whatuatua i le atua Samoa o tasi le ave ala ko tangi ana i sui o le HRPP a o sui la HRPP e le i a foi ua uma le deadline e whaatino ai submissions ia po alatou tustusinga whalau e tele voi e support ai alatou tangi le au mai le tala e le o iai ua tapunia le avanoa e na tu tolu atangata ua avatu ia latu tustusinga whalau e tele po alatou submissions e whaalau tele ai alatou tangi ua uma whaia na o mangele se kati papali'i ta eu maspa'u ia matama le tā taimang chenchen peina a o sui to fa mal to tasi mai independence to lima ele o atu la tu submissions ia tatu tele lola ia e fa awau pe ia fa misionga tangata nei pele ai io e a le me mo tino la va i fa misionga ia to mangele se
Mangina se kati. Mangina se kati pali ta eu maspau ia ma tamaleta lela ua mautinoa ua uma ona whaatauina ma ua sauni loa o le wala awina i le vai e sofou. E pe e fōringa mai. So tango pe batu ia tango lango lea e whaapirtania mai ia le mele. O mome o tupe fo i na ave fatosina. Ilo matutu malo I whaasaleleanga. The petitioner alleges that the respondent is guilty of corrupt practices in that he committed he committed bribery and or cheating as outlined in affidavits filed in support of petition as follows. Ifa fonga maila ia. O aso muli aso. 27, 28, e o ila solusu riva na whaiere palota. Le kiv au tatu pe. E le susunga ia leota sami leota. On about 28th day of August 2025, the respondent gave $50 to one se loa siaki. No sau atoa malingo tangata. To one se loa siaki Mafua, who is a voter for the electoral constituency of Pasalileanga 3 for the purpose of inducing the voter to vote. On number 2, about 27 on or about 27th of August 2025. Lufu fitu, lufu valu, lufu riva. Na whaatino nyari palota. The respondent gave $100 ia por na aveai le loa po o committee po ilava. Le mai ido whaparangi respondent gave $100 to Taliva. A whalangolo mai tangata ni, Taliva Iva, who is a voter for the electoral constituency of Pasalileanga 3 for the purpose of inducing the voter to vote. Number 3, on or about 28th of August 2025, the respondent gave $70 to Manai Kalava, who is a voter for the electoral constituency of Pasalileanga 3 for the purpose of corruptly influencing the voter to vote. Number 4, on or about 29th, len fatino net palota. Paulan mele o maua taimi alonga winga o se taimi before the event. On or about the 29th of August 2025, the respondent gave $70 to Memea Aniu, A-H, and Nancy, I-U, Aniu. Aniu for the purpose of inducing the voter to vote. Number 5, on or about 10 of August, 2025, the respondent gave $20 to Yoka Tuilaepa for the purpose of inducing the voter to vote. Number 6, on or about 18th of August 2025, the respondent gave $100 to Memea Okesene, or Tangaton Matonu. Memea Okesene,
who is a voter for the electoral constituency of Fa'asalele'aga 3 for the purpose of inducing the voter to vote. Number seven, on or about 28th of August 2025, the respondent gave $50 to Te Pora Ila, who is a voter for the electoral constituency of Fa'asalele'aga 3 in order to induce the voter to vote. Maria, on number 8, on or about 10 August 2025, the respondent gave $20 to Afiafio Ainga. Afiafio Ainga Tulepa, who is a voter for the electoral constituency of Fa'asalele'aga 3 for the purpose of inducing the voter to vote. Number 9, on or about 10 of August 2025, the respondent gave 6,000. The respondent gave 6,000 to the village of Tapu'ele'ele, who are voters for the electoral constituency of Fa'asalele'aga 3 for the purpose of inducing those voters to vote. Number 10, on or about 28th of August 2025, the respondent gave another 6,000 to the villagers of Pongapua, Fa'asalele'aga 3 in a village meeting for the purpose of inducing voters in that village to vote. And where or the petitioner prays as follows. A, for a declaration that respondent was not duly elected and his election void, that by election be ordered. Ia ole na. Paule ole melena mai ilo matusui mai Fa'asalele'aga numero 3. Mai tasi lea e fōringa mai le temini nei. Tai fōringa mai ono se furu le fitu se furu pasene le toe fo'i mai o papari ili o ta eo maspa'u i le palemene. Pe afua tustusinga iau vai tuiai. E leo mawhai e sui o le pipila tu te suina ia vanga ia le malo mai leo la tu te suina minsta o le fatutua i le tu samutasi. La tu te leo mawhai o na provide me ia na whatapusangaina a le deadline na nafi. E leo mawhai o na o lato providinga ni lato submissions ia po ni lato tustusinga e whaalau tele ai lato tangi. O lono winga. E leo mawhanya lato providinga ni me whapepe o mea ia no whaalau inatu. Na mai ai lunga o penga to whailangi whamei wa iai videos, wa iai mea whapena, a lenta tu mori mawina nafi. E leo mawhai o na iesesi o umale aso le deadline e wha mutai mea. E le iai seisi o le toa whaalea, toa wha, io e toa 5 i le tamaitai i a Fui Maono Maria tuatanga loa Meredith. Pio ia na o le sui o le maenga tuto tasi e le o mawhai o no lato whatino ina lato submissions ia pia watu ni lato tususinga whalau e tele e support ia lato tangi. O le te whaponga mai, tasi la le vaenga o submissions ai foi, a pali i ta eo maspau, lea ua i 5 o whamasinonga i le taimile nei. O le winga, o le vai aso fau, ia o le ato lau e loa. Mai pe ona o whai atu e o mautinoa
ai tusa o mea ua anga mai fetauina ma me ua atu i lima o le faamasinoga polinga mai ono sefulu le fitu sefulu pasene ia le toe foʻi mai o fionga i le sa fai mapoponga le mota ia i lona foʻi i le tausaga ua mavae ia le suga i le papali'i li'o olo i pola taʻeu ma sepaʻu faapena e tai faapega foʻi le faapena foʻi lai le ali'i o magele se kati lea ua vai atu pe o le ua mai uai a'ao o le faamasinoga ia ana tusitusiga falaua i tele ia mo le e support ai ia lana tagi lea o loo fai i le fetalaiga ia vaelua lea o loo manumalo mai ia i totonu o le tatou o le paiga malo a lea foʻi a le HRPP ia ia le te vai atu na ua io o vai atu tuai mai le tatou malo i lenei afiafi ia le tamaitaʻi o mafanua tupaʻi ia o te le lopo le mele ua tuai mai ai ia pe ona i vaega na sa moa i le tulaga o tatou tagi o le pe ona i ai ia le taimi lenei a fai nei a te ua po le a nai matematenga e li fape o yesi confirmation a fape tula i mai a te ua manu malo ia sui o le fatuatua i le atua sa mo ua tasi totolu o lona uiga ua pa'u na le sitotolu a lea totoa ai le o latou sui e tuasefulu matasi a lea foʻi ae a faapetei ua pa'u masui ia le fatuatua i le atua sa mo tasi ona totoe ai laʻia lea o le 2.8 ua tolu taimi nei tosu matasi ae silafia foʻi sa moa o le taimi nei e lē toe mafai ana fai se mea taʻu o se coalition e lē mafai ona toe ai se mea foʻi le tufaatasialaga ua uma le faatautoga a o tulafono lava ia o le taimi e mawhaina whaataape, e whaataape i le palemene. Pau na le window e mawhaina whaatino ai mea ia. O lea, o le coalition ia po se tu whaatasinga. Ao se upu fole le ua uma whaatautore malo ua anga i le whainga malo. E toi o mai ne te o ise mawhawhawhore le whapea a pa usu i o le whaatutua i le atua sa mua tolu, toi le fia. Lufur valu. Ele ai se coalition le vana na to fai se coalition se ia vanga na ua pa sui tolu fatutua ile tu samu tasi ai tula i mai ni sui pe tolu pe malo ma foi to fa ale HPP ma wale o sui to fitu ia alusu fitu lale pa popo ile latu sfumat pa ia em fai na ma wata ma latu vai lusu matasi a o se upu le latu mafau e tu faatasi e ma le vaenga fia me ma le vaenga tuto tasi i le mwhai to e whai se me whapena i le ai se mea whapena to e mwhai to e whai se to e tu faatasi a aisea wa te ale taimi sa tawai o na whaia ia langa aisea langa leo o watu tu susinga nisi pi whapena pi o latu predict a malo umale fast i sui i whamasinonga ia o no minga e ai le afoi le avanoa e faina tu fatasi vaenga i to o tuto tasi ia ai le lelo fa manino fa na mato mele ele to i se avanoa
tu sape malo uma la tu famsinonga ia val ele faia ona tu le mai la tu yo e faise vaanga tu fatasi ai se korise ina ia faina la tu mauaina ia le fainga le vainga le malo nei se me fapena e ono tu le mai pau le mea o lea o te peno faia tu ai i se o Samoa i sui e to fa le HPP na la tu o le tala na o mai ata o le mafai e sui na to e withdraw ala tu tangi o sa fata no metasi o fefoi o fale alili no mero mua o isi tangi o fasalele anga numero 5 io le li pesta o le tala wa mai e o le faina to e avi tu ala tu tangi io o le faina to e avi tu ala tu tangi o le fa maninga la o tala le fe meta tele ia te usamu o le la wa mai le tala piole na mai le newspaper fu le ta to menisi o na nafi di deadline o le o tuai ia ni tustusinga fala o telephone submissions a vaenga ia to fa e support ia la tu o nala le no fa maunia e sa o la le so le ta no me te usamo o lantala e mai mau te mi o cases ia le na lu ia ele pipi ia fast pe o lana tala fa ba mai lava na le na mai nei an ia tia u il anafi tala tu nafi e manu malo uma fa tu tua ile tu samu tasi i cases ia na suwa ia su ia le afo ona eu o mai te mi nei ele o ia ni la tu fa ma na la tu submissions foi ave e support ai la tu mo ma la tu me fa pena ia si o tatu talia o no winga a fai nei atu manu malo i le fasi i sui tolu fa popola le tolu na tolu sumatasi tolu sumatfa ia ele ila wa mawale mana tu foi i sui tu tu tasile te mi a fai se vote o palota e palota u ma sui tu tasia anga i le fatu tu ile tu samutasi pe a fai se vote for le fai ese tu la fono pe popo su la fono pe ese tu la fono le ala afa pe fa manuia ina ia number si e tolu sumat fai ia le fatu tu ile tu samutasi ia masui to tolu ia mare to tasi mai ile sap e manino ale tu le sui mai le sap e palota ile io e lo winga o vatula male numela o va mamau male luo vato lua sufa fa poporto tolu independence lu sufitu fa poporto tasi mai le sap 28 pawala tangata ile palota ina e oanga ile tapipi na fia me ia mai foi ma soial te lo ia i foi lingua ya le tinu pe fia le tapipi pe le motino foi ele fia sa foi il fast but o fia tu fia me le tinu ele na mia ele o na mia i se palota foi le e decide ai se tu la fono fa popo tu la fono avesse ele o mo mia i se sia o ele o na mia i se lango fia me i se lango ai foi ale tinu o fare o mavaenga mautinoa e lango le fast even though ele o iai tonu o le rasta ale fast ai o lana lango ai e se lau ma le 5% o le ave uma io o mau fa pena mau awai le faina le te palota ia langa apa pe e ata mai e la uri io tuto tasia we never know ni lo peto le ase fainga faia ia peto e faia la to palota ia pe ele uma le la isia la fa fela ona tula mai le tulanga le atina e o la tu malo anyways tasile mesili ona taua e tu sala pe tuto tasi tangata nei e tu sa pe tuto tasi ala wo tuto tasi mane mautino
Ele tulia ia mani taro sanga fo le tonu fontanga par mene ia fai me mana o mia la tu malo le alu watu le 2 milion pa ia sem tion mele tu sala pele ini mana o le tangata o le sui le tutu atasi moro nei tu malo a le lava o mautino e watu le 2 milion na mo le development o lo nei tu malo so tasi le me pe winga ese le mele o le atina e ina o Samoa atua. Io o te ofo o le nuu le o whalealu po tu lou le whioanga, ma le nei tu malo, ma le tala lea o te tarusia o ni sa o le tala e mai. O le au ngani o le tamaitai pale, ma le tamaitai whaipule le utura i mertemine. E au ngani e tau mawhai e o atu matai o le nuu, e lango lo na manatu, e tu uia, o ia va aia ia le proketi miliona. Io o te le loia fale a lupo pe uma fale a lupo e le atoa se 2 miliona e 1.5 millions le latu tupe o te tonu o ia te io te fa se mai o sisi o fale a lupo la ia e tatauna la vea fale a lupo i le 1.5 not 2 millions. Io e foi la tu lola parota e foi la fa ingo tangata e le mafai it's very unfair a tutusa le 2 miliona faleata mo faleata lua vai mo fia ia ma fale alupo e le ato se afe o tanga palota ia fai un saolo taranore te fai tuai ia ma le tulanga la pala le sa mo le tatu proketi pitasina tanga temina turi au loa turi au pu ai e le vaenga le ai foi au tustala ia sita maitai sui pale mia acting prime minister ia o tulanga le proketi le ale manino lava le ai o proketi o le pepe al fast io o mea na fatu mai i tasila le me mautino ai samu vaenga le totoe mai le man te mi o la tonu la e ana le proketi le o manino i simesia o le proketi tonu lava lea ua toe o ma i lima o le vaenga lea na ia la tatu whangaina le upo leanga leanga ina ana leanga ina o leanga leanga ina lea ua toe tu malo mai i le taimi le nei ia o le me le feana ese ma le me o le fautuanga ia tautuana ma outou lo tu le mai tautuana le me lea tautuana lo tu whamaoni e le na utala noi sisi o le tu malo mai le tu malo le sai mangele se kati na tau tino ai e le whaongaina se kati se tupe tangata o le tu malo le na utano iai e le whaongaina se kati pau le wha le tono se kati pau le wha le tono le whaipule o lona nana ina o i lātou o lo ta uaingo o tupe komiti tupe. Io o le o tala o le mea moniana au mai tangata o le tumalo le e lata iai. E le i whaongaina e le ai i tango le whaipule i se tupe pau le mea sa tau o na whaamanino i le fon whaavaima i lātou tangata tonu. Ia o le tala i pe o pui e le i ai molo tu sila fia e le i whaongaina e le li i whaipule. Ia, e tasi na whaipule le o le ao na tula i mai i whamasinonga ia. Fitus fupasene le toe fo i mai o pali i li o ta eu i le maota fono. Onos fupasene se kati. Ia, o lo tama le tā. Teminei onos fupasene foi ia le sau ilona taimi mua i le kapeneta ia pe a whamaniaina ia lana whamasinonga o mau whare o māwaenga e le toe mana o mia i o le au
na lo pida wa ya sa ai o te pi o le tatu te tala noa i numbers foi lele ya ia pio nei tala fa mamai na o tūlanga o loo iai ia le tatu foi numera ia ma i latou o loo wafoi o loo tapena ia i le toi foi me parmene ma le toi foi mai i le parmene o le sile me malie mana tu foi sa mo o le faia ia le faia i le fatauto fa peale manatu o toi ina o tu le epa ia malatu va fo ia e langolangoina i latou lua se fulu tangi silia ma le lua se fulu tangi ale HRPP e whaasanga le fast. More than 20. Ia i latou e whaanganga latou tangi e whatu. O ta te i le sauma announce mai e le li pule o whamasinonga. Na le nei a val. A ua ta punia fo i male aso. A le maalie la o temi na submit o mai temi. Tasia le aso. A o le aso muli. Se manua e le ni tangi. Se manua e le ni tangi. A o le tala inga le na tala i mai e lua se furu mo na tupu e silia ma lua se furu tangi. E wane. A le a mai tangi. Na o le whāle HRPP. Tolu le fast. Ai tasi i le independence. Ewe. Tupe ona i vaenga i e te taupea ono tatu. Pe ata mafofau i mea ia. No tale to i taile mautala whaatupu ma mautala ia o lo whaafele nei. Tasi le mea. E tele tala na whele lei solo ilunga. E whaaita tangata. O tala whaatupu. O tala whaifai. Ioi. Whai mai ua to inga mana tufurele whai mai ua lanu moana whaasolo atua Samoa. Ua latu ua fuli Samoa e lango le HRPP. Ia sata nufo ama ta tilo. Ta wala awa tu Samoa, mai se tala. Temi ua matala fia, temi ua matala whaale fia. Aole tele ala tala temi ua te wala au tu Samoa. Ole tala le a mai Samoa. Tua fuli a pua mu whaasolo atoa tu. Ioi. Pai mele o lau tala noa e tau mawhai o le fast au mai se tala fule le whaanofo pile mu ai ala to supporters matangata o lo. O mea o napi whaapasene ai e au vaenga tangata pālota. O i le vai maunga ma i whaleata. O vaenga pito i te tele na la to lola pālota. Ioe, e mana tua whaila auto, e ese a lola pālota a i. I lem whaina tā whai mai le pasene o nu umai tua msawai. O pasene ai o constituency status. E whaita wina te tasi matangata e ave i ai ala tupala. E le whaita wina la mele whame o pasene o tangata e fia mawhia. O tangata e fia mawhia e le mamau se wā. E le ai. O i ai e le vai maunga, male whaleata. Pe o ina lea na tele ma i tangata. Tangata sawai. Tangata mai tua. Ua whatau o ratu whanua i le tele ni pau i ai le toa tele o whanumera. O tangata whaingaruenga fo i le malo. E tele nano nofo i ele o whaleata. Ma ele o vai maunga. Mea na lea o te matoi o ta lia ai le bala au lia ele fionga le di pale mia. Whaurulunga o tanga ruenga uma. Ma whaurulunga ia ACEO ma CEOs. Ia ma meo managers, ia o supervisors me hapena i tonu tanga ruenga. E o atu ma le fono le. O le matawi la tangata nei. E no nofo i town area. E no nofo i whanua whatau i vai maunga ma i fefo i whaleata. Lea lai o na to a tele whapea ia le whanu mera o i tu malo ia. O i tu malo la ia lea o loo whapea o na nga ia i lunga ia lato afoi. Ia le pasene. Ai ata o toa i tua masawai i atoa. Le aisa whanua o le melea. Ma mau le malo o le whatuatua i le atua sa moutasi.
mai aua tatu te fai o le malo lava, o le malo. O le fai ina lava, o le fai ina. Ile mwhai tatu te tam fai feli wa imea. Ma tam fai su ese excuse o mene. Ta lia le fai ina, ma file muro. Ta lia le toila le popo, e te le fai ina fa tasi. Ua e fai ina fa alua, ma ua ta tau loa o na lava. Ua ta tau loa o na lava le su e awala fai excuses. Lava. Io e fai ina manino, fai ina malama. E te le fai ina fa tasi, ua e fai ina fa alua. Ai o le tala monia, a e toe ruat foi ni lima tausanga na o le fau a te sau fau mea ia whatupu le vevesi le atnu, ma fau tala whatupu, ma whaleanga ia mo tulai mai. E te teptonu mai lau tala. E o foi tausanga fo, e whatupu la ia le whenu mera e manu malo e fast. Ioe. A le mea te tauna whai tu le epa man la tu vaenga. Focus loa lato, inia lato strategies for next 5 years. O le lako strategy mo mua la wala. Tuli lato te sili. Ioe. Pe afa pe a tu te kina la advice. Tu loe le sa orta le fei. Me mo mua sui o tau, tuli to te chat. Tuli to fai lau tusi. Tuli to sui te chat. Fontoe, tu le epa, ma limoni. E tuli lo to toluna. Ma nino loa, e fai fi nunga o palota tu sanfo. E tu te le malo lava. Ioe. Na stamai fi nunga. E te le me to te ono ta pena. In order for you to beat ia whatuatua i le atua Samoa. Otherwise, mai wartaimi. Tope o challenges i o leu te watua i supporters ma tātou o langnoina ia lea foi. Ia tula i mai o le HRPP. Awa le ua manino. Le ua sawa tala moni man whamaoni o tala i ua anga i mai. Ua solo ina le toe ono noa e toe ina i le a foi. I le petesa. Ia o tele uloa pe moni pe whamaoni le natala. Ia e te taua on tatu titilo iai. Afa pe tu te ata mamai e chapipi. Ia, fai le mele fai tuere tatu pukalame. Tuli te sili, tuli le hero, tuli le sitau whalanga sisili na iai. Ioi, fontoi. O tangata ia, o lea e oki ai le chapipi. E wansa e se tangata e ma le chapipi, na tu tonu rola ia lea. O iele swinga i numera o tangata paruta. A o le taimi nei lava ia. O te whai atu Samoa. E le mawhai, ona toe whai ina ia whatuatua i le atua Samoa. Esa, e ata mai mawhauwhaunga o i lato o loo whatauteia ia le whatuatua i le atua Samoa. E ata mai le lato whatatau i le tausia o loto ma mawhauwhau o tangata. Ele o focus fo i nga tutonu i fai pule ma la o ye tutonu o lau pe o foina e tatu atu tam fai tori mai le u mamau ta tia u lo i fengo fia na tori mai e tori mua mai le u mamau mera na le fai ele fatutua i le tua Samoa o le pa ma popo atu ia le diaspora ma popo le diaspora. Ioe, awa uluaia lai o ioe, whaingofia na tori o lai i o latu lava talani. O whai pule i ma tangata o lo nofo to tonu ar tātou atu whaingofia o na whai iei i a se whainga. Au tātou nei whafo. Ia ele i whapea fo i na whausia roma i se aso stasi. Ele i whaingofia fo i. Ele sunga le la auri le mali toa. Mali whatuatua i le atua Samoa utasi. Ona tau wha maupopo le diaspora. O le mea na uwha longo iai, e le fia le lo matua, i le tau mawhai mai o le lauria le mali toa, e wha maupopo le diaspora. The diaspora in fia mea's mind, e le o se mea
na manatu ia te matai palemia. Ele fia te matai palemia I lona foi teimi. I lo matou ni ta o le diaspora. Ioe, o le talamoni am tala leo o teimi nei, a whapefu whafonga mai ia te matai sa whaini palemia. Whafonga mai fo I le palemia lau tala le whai. E sa o le lau tala le whai atu. Mena na lai, o to telefo diaspora, na la tau loa le ese senga. Na la tau loa le ese si o sa mea se I. Ali si faima alanga ia nei vala au ia o mai tonu. Ia, sa papea o le tatou malo le vala au mai ia. Ia, pe o nei vaenga na, ia, o le tasi le mena ese la au le mani toa ma fia me, e le I manatu fia me, e wha mau popo atu ma tau nei fa. Moni atala. Na o tasi lea vala lua na vala ai fia me ma le la aulia le mali toa. O lea. O le tau mawhai mai o le la aulia le mali toa e wha mau popo atu le diaspora. Ai pi tau sala ese le lo matua. I le manatu ai I le tūlanga lea. Ai pira le winga lau tala. I le tau mawhainga mai o le la aulia le mali toa. I le tau wha mau popo ina o le diaspora. It wasn't easy. It wasn't easy at all. Ole matua I ioe. Langa I sea. E tangi foi le loto mane mafau. Ia le lau tera noa uia ia Amerika na Amerika. Ioe. Na pei o au na tau ma I ele wala au. O au tau ma I ele wala au. E tau wha mau popo ia le fast, po le ainga fast I California ne. Lunga lau tala e le I whaingo fie. Ona e iai fo I tensions I vao tangata. I fo I lisi tangata pe whape mai. E se ame wala au mai ati, o e le wala au mai ati. E se ame taunau I mai na le taunau I meni. O ma whaunga I o tatou na le I whaingo fie e le whamaupoponga o diaspora I California ne. Ioi. Mana le lau tala noa atu le reality o le mea. E o mai le wala au. Ioi. Whaafsanga I whai uku tala noa le telefoni, mai lafo mai mea whaangai oi ma amatai. Ai oso le sitangata nei lalo o lau taitai. Oso le tangata lea. Ai oso maua oso ilungai I uta. Le whanongonong tarsia I whanongonong mai. O se lunga I tātou whai e tele I o mea leanga na ui mai ai lau taita inga ainga whasi Amerika, California. E sia, e le loto tangata. E le na tau mawhai ara tangata I a baksemeta uelo na ingoa. Wā. Ina ua tau mawhai tam au amato ofo la whainisa ili ngā tupe. E tau whanoi me whai ai. Aisia, e le tō telling tangata supporting ar fast. E le tō telling tangata e anga I le melea. Le au mawhau tele iai. E tangi e le loto. Ioe. I le tau asa mainga e wha I fo I o se li le fionga le li pāle mia I sa mo le tau mwhai. Whai atu le mea, tau whai atu le mea, I matapa mai I a mātou ne. New Zealand Australia. Langa mua pe ni New Zealand mua muli tapena e Australia. Ioe. Ale winga monia le tala. I loto ma winga o tatou tangata. A matou ola su atupe. Matou te o whanoi le farsa, whanoi le hor, whanoi le hor.
e ia ia langona matamuri. E sau tala tangata. Tau le to challenge sa policy na taimi. Pe o ata o a matangata ela talata iai. Te haru tau anau malo si o mai lafon tupe mea. Ia. Ele ngalo le afua maingo le ainga California. Na olo ina tu le malo. Ia. No ofa ma vairo la ia le malto finga Palestine te fono o le ainga fast i Amerikani. Ai ina ua tupu pea ma ua ngai ina ola le ainga ioi. Na baile ua lolofi tangata o le temina nei, ioi ua tumu fasolo ato le mea. Ai sea, whaingofia le atua ua iai mea tu e runga mai. Ioi. Whaingofia le atua iai mea papa lau le lei tu e runga mai. Ai mo musu e afua na uile omo man patu le tau afua mingo se mea. Ioi. Le mela na o te teritonuina ma tolo pulomo ioina le sunga i le lauli le malitoa. Le ngai manino le lei le lauli le malitoa. I le tau mawhainga o le ainga fast i California. Ai pai ni wafia, o tupu. O tu titi hafia ainga i nei Amerika la paia. Ai le umwhea na vesea mea le whetotoa i o tangata. Ioi, e a fuia. E a fuia le mea le fia i loa. E a fuia le mea ta o le fia tu le tumua i le isu a le ule tu le isu me tau tu ai. Ioi. Ia, ole na. Ioi. E la le winga na le tala le un o fai atu. A whapea manatu le heita pipi la tu te oe. A matata pena ia le diaspora. E langolango ina i la to. O la utala. E le whaingofie. E le whaingofie ia te uto heita pipi. Pe a whapea tu te yesto mawhau e tu te whataita ia le mea le oto ai le whatuatua i le atua sa mo. I te minei. Ma ona mata fale le ua mausali, mau tutu. Aisia, e le whaingofie lona amtanga. A foi le sa ie, foi le uso le ia murio. Le tau tino ai murio. Sa ia foi na ia le amtanga on fast. Le ame o tupu. Le ala oto sa unito tong ma atu le fast. Ai sa ia i tutu. Le au ngā atu tupe ma me na le taiminalu i le amtanga. Pe ana whapea ia. E tutu mau le langona. Mane mafofau. E le se su e ngā lanu le tato mea. Au lea. Sa ili manuia mo Samoa. Ya lea ua. Finau mai lava. Ua mausali le ainga fast i whaponei. New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, tutuila mamanu. Iyo. A le woni le te whai atu e no, tu me le woni i le hita pipi, pe ama natu ratu te whataita, i le strategy le ua whai le whatuatua, i le tua sa motasi. E uma le 5 tausanga nei, e le mwhaintou whaia. E uma tausanga nei, e le mwhaintou whaia, autova ai nei Amerika. La lafi solo ia followers al hita pipi le nei, isia. Le sisi na te whamaupopoina mai le whaingofie lona whamaupopoina. Le whaingofie. Me le a whapea o le manatu le reita pipi tam whai e latu te adopting le mele o whai e whatuatua i le tua samotasi. I don't think you can do it. I don't think you can make it for this 5 years. I don't think so. Ioi, leo te tala no atua u i le mea na o ui mai ai, ma le tau afua mainga o le ainga fast i to tonu o le ioi. Oi nei, le whawhongwhonga mai nei tua whawhine mana i suna matu a mata le mea. Oka se mau whawhitauri, ea ngai. O loto tangata ele, e mo ia le fast umai o iai. Ai tau la mua, io fese me whai atu le matu fast i uro. I also want to say if I manage to pass your cousin next door neighbor. Next door neighbor. Ele fa pe o tau fai fa matala le tua nai. Ai le lei pe ona fai mau tatu tepa i le tua nai. E a o ina i tatou le taimi le nei.
Ua toi whaia. Toi whaia ia mea matanga whapia. Eu whena whaia. Whaia ti sol. A grupu lea. Na whale anganga o au Samoa. Le mena whai. Ioi. Leo a whai e se sole. Ka fiola e sole. Ua toi taua i eilu mawhawhau ina ua o tala noa ina ia la uli ia mali toa ma fia me. O fia me na matua te e mai o e wha mau popo le diaspora. Ioe. We can spend all the effort to talk about them, and ain't nothing gonna change their mindset. Once a hater, always a hater. Pray for Honorable Prime Minister William Mangia. Anaya, yo sa. Pio leta tu te tala noa e tue tala le awala na tatu ui mai ai. Mana tu foi e tau wasa tu I lalo si au vai maunga e te anu. E le whai ngo fielo tau wasa ina se e pai lunga tumtu maunga. E le whai ngo fie. O te taritonu foi ia ule fionga le li pare mia. O lo ta oto nei lo na potu. Ma toe va ai le fi tā ma le whainga tā o le tau wasa mai. O le mena o lai lo whai nei te mini nei. Ioi, o le teimi a tau I ele mawhauwhau malingi loi mata. Eisia. So le se me ui se whaingo fie, le se me tau te le ui se laungatasi se la mole mole. Tātou te ui le patu ma omo. E ma pewa tu I le pae. E ma pewa tu I o. E ma pewa tu I falusi ane I. Ioi. Ao lo fianga tele lea. O lo u fianga tele lea. Ua ola matupu ia le ainga fast. Le ngata I California, Missouri, Las Vegas, vaenga uma, Seattle, e pe o I lava. Le whaito toa o I whea siupoponga o tai afo. Le a matanga leo mea whaingata na ui mea kuai I le tapena ina o le mea tau le ainga fast I whafo mai ma Samoa. Na ona o toe pa ia ina I mea ia. Ina ia whalongolongo mai I la tau o le hita pipi. Wan mele o te ilo nei. Lea o le a na whalongolongo tu le porkalamea le sili nai Australia. Lea o le atam whai tu whaatasi sini ma whea la atam whai e kopi la le to inga mele. Well, me selingo kopi la ngai le kopi. E te tau whalana whiwhia tātou whatutua I le tua sa mūtasi. Ua whaau ngai nisi vaenga I o tātou mawhawhaunga. Ioe, ua whaau ngai sisi vaenga I a aikia ma mawhawhaunga a le whatutua I le tua sa mūtasi. O te le selu le fionga le li pare mi, ai ele me alofa te lea le me alofa le tua. E lea fui te tai. He is a leader. He's a true leader. Ioe. E alana whea tu is a true leader. E itangia tangata. Ioe. E itangia I latou o ana competitors. Ioe. His competitors hate him. They don't like him. Why? Because we o langa o tangata compete mai. The majority o tangata e alo lofa iai when they saw ile whaingata o le awala tawasa I le ngarwana. Tupule o le alo lofa iai o tangata. Mai le toi abesea le alo fangia. Aisia, e te pa ilo le fatu o tangata. Pengtai en toi abesea tangata mawe. Ioe. E te loa fai le tangata, le meo le recognition. E te loa le fai le tapena le loto le tangata. O le whaamalia ina lava nao le loto na tangata e o mai a le whaavavau tu uala langi whapena. Ioe. Ai tatu te lo fole le whapea wa I am
Pailore tala le atua na whaia mose. I am who I am. Just tell them who I am. Pila mele. Dei pila e salafai le atua o le atua i o le atua. Salafai e le talana. Au tuinga mafufonga e waifa pena mafufonga ista ta ile na umar ni. Iwai. E le popole i tangata lau tele o le atua. Pawar me i tula mai o ia o le ua whaima pale mia o whaima. Ngata inara. E na te leo tue mawhauwhau le lumanai. Na te leo tue mawhauwhau e wha mau popo se vaenga o le atunu. Ioi. E paua leo le mea o lo manatu iai ia lea fo i tu ainga taitai. E loa i ana saunoanga. E tu la foa i ana saunoanga. E le aise te mi na te admire inai ngā luenga i tangata, mai tangata. Ioi. Na le paua le mea o le ai tu ma ai o ina whaia mea. O ina whaia mea. O le toi ngana. Lea foi toi ngā taitai. Ioi. Mea na mafu ai ona ese ma le taitai o lo tula i mai i le taiminei. E loa le taitai i le taiminei. Le ngata ona te sila fiaina le whamau popo le atunu. E na te loa fui awala. E manu malo ai li tamau a inga o Samoa. So e iene mea alofa. O le mea alofa le atua. E le ne e aisi. E le whaane ina i fo i lau o fionga pe ala ngona se tautua ma se i le neia fia. Pa wale o le tua lalo. A o ia te oe le mea alofa. Keep it up. Ia aua ne i ngalo le mea alofa. Pe a tele atu manuia o le atua i la le tino. Ioe. Ao ina tele atu manuia o le atua i la le tino. Ia fesili i fo. Tue ta oto ma tue tō manatu. Talo whai le whainga malanga i le whainga o fie. Watu ai a papastui na tue whai se wheliua ina o lana taita inga whataitai o le atu. Way too late. Le aise mea lenga isa o lona soifua e le tue whain whelua ina i se tolu, pā, 5, 6 tausanga. Nau mai a le tau whetu linga i le 5 tausanga le na mawai atu nei. Ma le lato strategy e ta lepe mai to tonu i le whatuatua i le atua Samoa. Na tupu. Na tupu le lato aitia ma le lato le ta lepe mai to tonu i le bang whaupai. Ia le la o le lato whaivaleanga na whai. Ua mafu ai na tupu le alofa i le atu. Isia, leanga o tangata i loa whai tangata. O tangata na te loa taita i le atunu i le mea manui ai. E lese taita i e whaamatama taita i tangata o le atunu. E na te loa mana ia tangata o le atunu. I o whiala ni me e vairua ina ai whaateleina le alofa i o tangata. O whia ni me vairua ina i le whainga malo ai whaatupu teleina le fwoi numero tangata e support. Ioi. Sa mo o le winga tonu le nā o le talanoa. A le toi mawhai e tu le epa marita pipi na toi readjust i le lato wanga. E o matemi nei, e o mai whaavavau tau te whio tia tu tatou ngā tupuranga. E le toi tu lai mai i le ita pipi e whai mataita i o Samoa. O le whautuanga fo ia i lato i le tio ia pe i whaalango mai iai ia le HRPP e whaia lato promotion. O le whautuanga. I le leina tō atama mai. I le leina tō ioe au mai se tala e mawhai ona sautu se saualau tala maulu le whatu o tangata. Ai au atu te whaia tala. E atilena ino tangata i a te oto. E oe. Me leu te whai atu a le suia ko approach. Tau te whioti atu a malalang nei. E mate le ta pipi e le tue o nono ai lunga. E oe. Leanga le ua uru tino painga le lei. Tai o le whatuatua i le atua sa mo tasi.
Ioe, ua ulu tino I tangata, se vana tangata I leanga lava lona loto. E leanga lava lona mafaufau. Ioe. Le ua na le ua pe ua tau pe whangatu nei teimi. Ia. Le whatua mai le mesesi le tatou. Ioe. Pa o pera utala no I tūranga lea. Ia ona o le tau tari o le tatou malo nei a fiafi. O te tonu sa moa ta tauna e te tauna e a foi. Te tonu ina la utala le fai atu. O te talo foi. Ia o mai ia le tio ia na o wa ia tu ra tamo pulotu ana po. Na mafua ina o fai atu ro I len ma au mai se la pata inga. Au na ngota inga lea. Ele ngata e te tauna sui ia le approach atu le epa. O ana followers. O ana le tio fa sala lau. E te tauna ta sui uma lato approach. A whapea e maintain ala tō le approach le na a mata mai ai le la tō le. O lea o te whai atu upu ma le alofa. E o mai le whaavavau. E tō te le toe au sia tūlanga e whai o tō. E le ai fo se competition. A o fo ina le se competition na le fast. E le mali. E le matangofie. Tō se mea e le aisa na competition e ai. E le mena le sa mona u tala no atu mei o vaenga whai. O le tā ua ia tele tangata o tatu atu nuu. Ua le fia whai mai ua tupun wha pesa moa o nei mea o vaenga whai. Alela apatu pesia o motunga a wha na u tala no mo atu ai. E iai tangata o le tatu atu nuu whanolo. Tangata ilonga tangata le leo mea po kiki. Ele masania isa mo nele o vaenga whai. Masania sa mo tasi tilo nei le mena. E sa o tasi ma pe ele ini papa o temi o tasi ele pale mena sa mo ele ini vai fai. A le slow wheel lana development. Ioe. O le slow wheel development ile vaenga o le tasi na o le malo tu le mai. Ia pe tai o vaenga fai e compete vaenga fai e mafuai o na fai le competition. O le competition na e vape ai na mai ofa mo meo io ana batau ma fa pena ro na vape le development o Samoa. Ia le o mai ia le tatou. Ia tai ua angai mai ia le tatou malo nei tula le fiafi ia ona e o tatou ia ai fu sa pisi la stona i ora se te pena ile sa ia te utou ia ua papea ue te vape mai ia ira faina le ua mai ta por kala me ile nei vai batu ia nei vanua ma fanua ia e tala mai e taro pa mai tatou no ia fa o ia tam te loa tele ta pu le ua e sa mo ile nei aso ma fa lo ia malo so fo ma o le epa ia fa pena fo ia na fa talo fa tu le mamalu o le tatou pa anga masani fai pea I lungo o ngalngalu pea o le lupe fa lele fa taitu la epa ia fa malo le atunu u tapua I fa malo le tatalo o se tala fia fa malo tau sanga si o tatou ali I pa mia o se fianga ia taimi tanga solo I le fa tau no mai ia sa walu o te yasi la fionga le li pa mia ia malo so fu malo le folau sa se taimi pe e taula I nata tanoanga ma nei I o le matanoanga ma le fionga I le sui fo fetala I le mata ai elo na lave o te loa le fa le tonu ata masini I la o from my end while I play myself up I la end le fa le tonu pe I te atore tolu minuti le o langona le matanoanga ia o ko me kia le pe mai loa fa mai loa ia no sa le o te la tulunga pa wauta ai manai am ta upuna tala no mai sta mai tai
Te whaawaura tai au ili tu lai tasi le uli. Ia le mapasoa foi, ia mana fionga ia. Ai, te tau numero te tala noa le mata upu, te le lope te langurango ina la utala le whai atu. Ile tau wha maa popo ina o lea foi. Ile tau wha maa popo ina o le tatou, o le diaspora. Mai le amatanga. Mata bifui amata mai o tatou amata mai nai o sauroa nei mai whai nei. Ala winga la utala. O fia me ma le laudi le mali toa. Pi furinga mai fia me ele mana o e wha mau popo i le diaspora. A o le fionga la vai le laudi le mali toa. Na tau wala au lava mai le amatanga. Le winga la utala. E le i whai ngō fie le wha mau popo ina o mata whale nei. Wa leo tau wharongo no tu pe o tau anga i le tau pipi e whai to inga whainga whapea. I le se meleanga. Le se meleanga lo la tu whaonga ina fu mawhawhaunga. Paura utala mawhanua. A whapea o lo manatu e anga ia. Paua leo la utala. Pai a iau tōrua. E li whausia Roma si aso e tasi. I le i whaingo fie le tapenanga. Lea ua mautu nei ma iei mata whale o vaenga uma. A tala noa i le afuafua mai. E le i whaingo fie. E whai fhoi o sa moa i taitai sa iai. E musu le si taitai. E tau whai le si taitai e wha mapopo. Lea la utino mai. Ea, tau iso fina ngaro le vaenga. Ia, mone le saunanga mana i le mata upua e au maia tula epa. O le tulanga le whapea mai. O le la anga i le vaenga wha ufai. E la tau te whaatuina se matatia. In other words, o le ala tau whaongaina me to ti ale fast. E whai ei lani ato matawhane. O la utali ino lava lea tula epa. Le whapea valo e le whapea fui. O te tau whamatatau i a la tau fufuanga. E la tau te mawhaia. O le ili le nā. E la tau te mawhaia. O le winga le ina whaila utala le pe la tau te mawhaia. Na ngata le mau popo ma le lei o mea ale vaenga whaia le wha ale HRPP. A o la tau mafuta ai ma le fionga le li palemia. O le na o iai. Na wha tulai ese ma wha se tuangalu le fionga le li palemia. Ai tu la tau pine le la tau te le mawhaia. Langa ele o tangata e lato te wha mua le atua i a lato ngā luenga whai. Ma ele o ni tangata lato te iloa avel wha aluala e te tawai. Ia tangana iai, ia wawa iai. E na wa wha te tua ngalu le fionga le li palemia. Ma sa tu lai to e fo i ilona i tu malo. Ona na te wha atawa ina le leo o lona i tu malo. O lato na lato filia o ia. So therefore, e whaata ua le sau e a mai wha leo mana onga le tumalo. Ia mela le e lato ni. Na mana na o e lato te kopi inga ia. Ana watau mafuafuanga ta taua le alvaenga whai le fast. Ai le whaina lato mulmulita iai. Ai se a. Langa lo in tangata lato te avel wha alo i tangata. The respect goes both ways. Pe te mana o ia whaalolongia oi. Whapena foina e whafoil whaalolonga ia i lātou nei. La wawatala nātula e pa lātou te le mawhaia. Moi. O na leo tātou loa uma. Le ngangana lātou te whaonga ina. Ma me meto tia lātou te whaonga ina. Lātou te le whaatawa ina. Ia e tangata. A me se tangata anu o Samoa. Ia e tōla upulo le tātou palemia. Pena whai, tātou te mwhaia. Sa tū a langa. Tū masavali. E lei whapena nofo whapea. Ia saupai le ai. O le a. E mana o mia le tō wha le atunu. O le ala lau ngā luenga whai. E te tū ma savali whatawa nau le atunu. Ia whai ngā ioinga mga luenga. Ina ia tali tonu ai le atunu. O le mea tonu, le mea le la anga i ele whainga malo. Ia pela le tulanga le wai ai nei. Malo, patai. Ia au le sipo i tua le tupe. Ta te fia fo i.
ina o yeso la tu rangona la tu te fa nga ina ia mafofonga o isi foi tangata a pe o lona la bana ele fa ngo fie le ngarwenga ele fengtana la tu fa ia on fatinoina ia e isi mta pu fo mai nai ta morta pokala O nei o tele I tā pena tā pokalame wa leva na ufatali mo excited. Se o wasia I le tātou le fionga le li pale mia se fai se tala ma se fa sa ngai fai se maftang. The fellowship fa tai le lo fo le tua. Mane. Ia pe mane ro tapa I inali. Au tele ia batua ia le fe au tāua. Ia. Olo o momoli mai alo faanga le fionga le li pale mia. Ma fiona fale tua man whanau ia te oetula epa man tāpo kalami. Right. E tolo pulo ta mai foi lana tua lalo ia te au fai malua o fai watupai. Ia o tu tanga le iai o le fe au momoli mai ia sa mo atoa pe fai tāpo kalami e momoli mai o na lo faanga. Whawhita ia o tō tatalo. Whawhitai le manatu mai. A le fe au na mai e te au. Tupai, awani tātou toi o tua. Ua tātou malo, wa tū le tātou malo. Tātou focus I luma, I mea le lei, a wale ati na e ina, o le tātou whainga malo. Maneia. O le fe au nana momoli mai le so. Wa whawhitai au I le lofo le tua. Other than that, ia o le tātou pale mia ma sani lava. O le tangata e sangi fia. Very bubbly, you know. Ia na li tō ele e sa whai mamātou tala noa. It was so good. It was so good to see him. He's so happy. Ai pāwala tā sanga e watu le mamalu o tātou pāanga. Tātou pāanga sani ale. Siu whonga tae o fau po le lupe whaalele. Ia manisi fo I ala leo. Ia ina ia tātou tuangane ia siata mali ataua le Blue Wave TV. Ia whapea ia savea. O tātou tala sanga mō lia. Mō le fionga le li pāle mia. He is all happy this morning. Whaftai fo I le whatua. His good lady, ia tupea, ia hapele no whaalo. It's so good to see o lo iaio na alo. Matu whera. Yes. Ia e iai lava ala, lo iai lava le gada leo I whawhoro na potu a. Ia knowing fo ia le fionga lauden malietoa. O tata na te le te ena sesi. O le esenga I o tai a. O tai le sa mawai atu nei. Kei wa iai lola tau I no whanga le tūlanga o le tofi pāle mia. Wana o la tau lava ma. Ai o le esenga le ma te inga la tatu pale mia fou. E ta tala lona whaito to ai so sesi. So o se sa o pei titi matua tala vou. E ta tala iai. O lona esenga la le na. O me whala le leina alofa mia e le atunuu. Lana fionga. Ona o le a. E whaata ua ia so o se Samoa. Samoa I te tono Samoa. Samoa I whafo. O tātou tasi o tātou whasinamanga. Tātou tangata nuu a Samoa. Mani. Au le asau whaftai mo le alofaanga mori mai. Au le asau mori mau ilona soifua maroloina. E tusa ma le singa ngase na vatu e Nifsila. Te le swinga? Te le swinga tu la epa. But like I said, knowing le laudi al malietoa. Yeah. I never once, in all these years that Matomafutai, never once see if whanua noa be unhappy, you know. Is always a bubbly person. Ia pe whala ni le tai au, o se me na fia. Vai le saranga laude male to te ni ta te pai. Wai laki, le nana esa wau esa sauton, al mesa iei. Ia, le tala foi la na tausi mai, tangata le ofisa le whalmai, le iluma le counter,
My, let me have a look because there are so many of your people. Amatu. Oh, kalelai nga no foi fafo. Tala na tau si mai fa mai to a tele mai ia e Paula va. Si la fia le to leva na tau pule le mato feilo inga. Le la laki nana o watu asa fafo lo nalo matano. How's dad? And my, oh, he's all good. Le leva mala au mai matiati tonu. He's the same old happy person. Le lau ia malitoa. Manei. Partai le tua na ua e alu e vai I ai tino. Ele o fatasi la matu e ngā tala ia mai sa mua whai me o tinga ina le pionga le li parmia. O le alawa e mori mawina. Fatai tasi pera le men tau tari tueta por kalame. E te sau e te amaia se mori mau sali. Se mori mau tutu. Na ua e tala noa lua whaafsanga. Nei lo le mele o le hia seinga le mele tati whanongo atu iai. Ia, na isa manoe tiru tala noa ai I mea o lo vevesi e nei valele. Ma le pili tutoinga o pili. Na isa lua vano. Tula e papeo na sau noa mai le fionga le ali pale mia. Ia. Mau lo lima whape mai tupai, whai malu, whai ma. Awane ta toi popole tua I le tau whaaleanga le ia o afu nisi tala la whai I le loto tinga. O le ua tu le tatou malo, o leo le asa nga ia tu whainga malo, ina ia whaatau nuina, ana watau sa whapea na fola I le atunu. Taimi le nei, o loo ngā lulue, ia le Deputy Prime Minister, le fionga Mulpola na Rosa, Acting. o ia o loo tu mai sa mua, o loo ngā lulue whaatino uma isi mea, ina ia pasia le tatou budget le whai nei le masina foua. Ia, ona whato a fo noa I lola I o le pale mene. O ina la whatia o mai le tele o tato. A o le tau whaleanga le a mai e pulotu, ma mai whea ma le sia vaenga. Ia, whailole upo le whawhawhite, eat your heart out. Because, I say o le tau o mai e tau whaleanga, to te tau mwhai e ta lepe mea le lei, o le o whatatia e whainga malo, a wale atina ino Samoa. Manaia, tusala o le o mosirua vanua e tala noa I le lumanai. O le lunga o le tatu malo ia ma le tūlanga e iei ni suinga. O le tūlanga o iei le tatu na iei so na langona fia ina ua maua mai tala matu I nei a matu New York o tai fono Samoa I le fono malo tau pulenga na umatu nei. Tula epa, e te le update la fionga le li pale mia. He's got a big screen ni te tono lona potu. E loa uma la connect uma. He's quite happy. He's been updated with everything. O le mela le sa telefo le tau whaleanga mwhapea mai oi wa maua la maua le suka maua le a. That is a lot of mai le saunoanga le aki epikopo. A lope. That is nonsense. Na ua tapa I mai mena. Ea, ua maua results ele suka. E suka pea. Ne ai. A pea le... Pea no whai atu. Nei te tae au. Ia ma te ulima lunga moenga. Oi, he's so happy, you know. Eleni paule me whaftaile alofo le tua. Ua ma whai na maua ai sana malo longa. Was o le koe whai a toa lana health check. Whaftai. Ia tasina na whasiri ngā malosi. Ia o lo atu marua wheloa ia whai foi lua tala tarie matulanga whapena. Lea se tūlanga o malanga toe fo. Le I mor sirpia le atu. O te loinga ai whato atu e ta liule whainga malanga next week. Ona o lasa run ni testimony mea ina ia whaamata li for mai that everything is 100% clear for ia ila ia Samoa a wale a matanga o ngā tute.
to ele ia la ma se me fa ono po le ile tunu lona soifua maloloina na ua mau E so ai se me popole ai tu la epa. ia A whaponga mai le mamalu le atunu. mm Se awa tātou te toe apoina le pola motu mai ai tua. I le telo tau whaleanga le iai nei. O le mm telo tau whasese. O le telo le tala whau. Whapea mai ua ngase. Mo toe fia pasene. La pisi umana mea. malo ile ala se me sili tu sa o lau to fa le o fai masui o tatu uma e te alu o lau asinga o le tatu asinga uma na Yo o le ale tu langa ua pe na e alu ma se te funga la au po le metaulia ia le fu mori mai lo faanga le fu I fa te tele I le tua ia on o avanoa o mawhai ona e o atu mawhai o masui o tatu por kalame ma tatu uma ia e te asia ia le fionga I siri pale mia ai O le ala mea mua lava lena au mai e le fionga le li pale mia. ia Tā saui lofa pa'i mana I le pokalame a lofa atu. Watu a lofa anga I atu la epa mat pokalame Amerika. tai o le e a fo lingo faritua fia faritua Te la epa like I've said, I've never once seen la uli unhappy fa pea fo le falitua ai mase no fa alo. O au e tolo pulau I le no fa alo Nei ia tamaiti. Po fea me mau tau te whetau iai e wala au anti. E mata fia I te mi uma. E te le whalonga tu, te vai atu wha maini e se le wha whetai I whanau tu wha ataki lato a wale pui inga o si o lato tamā. I ale ngata lia. Ai mai se fo ile mamalo le atu ngu e whai atu o lo o ngā solo. Ma te o mai I whafo, la fo watu tu atu I stanga. E langa lai loa mai e le fionga le li palimia I dunga langa screen. Tangata I e wale ngā tu I whafo. ia wai o le mea o le taitai o le malo te loa na ua I leo whatamala New Zealand Io, e aro e tulanga na. E ia ia le kāna leo I whafo le potu. Ngia ia, yes. Ia, a benefit, o iai fo I mōna alo. Alo tama to tololo I you know, o la ua ia le, tu atu le whafo te tala whaitoa, communicate te tonu, ia communicate tonu o, te tala mai ia, su mai, you know, le whaalo alo le ngana, o foli aia o le whanau. Ia, whawhetai o le nai lava o lo o tuai au tawhare masiofu. The First Lady. She's a happy person. She's very happy. Yeah, that's a good news. Ele ai se, ina ua o maulu atu au I te tono le potu tui la epa. E ke le sensinga se vibe o se whaanoa noa. E te le sensinga se vibe o se whapea, they're not happy because langa o le watinga inga le mai. No, nana matsa vale toi tono. Open arms, whatalofa mai le fionga le li pale mia. Saumale, masiofo ma feiloa I ma fia. Malo, partai. Ia o se tala le leile mo tatu atunu. Ia mai se lava I latu e lango ina le whainga malo. I le o se tala longo le ia I latu o tupu pea le ita ma le loto tinga. Le lea ita ma le loto tinga. E motivate ai tatu ina ia. Le lana mai fe au I o tatu whasanga I luma. Ma tu leilo tatu sa I le luma na. Ia, o ia tatu te toe tu ma toe tilo I tua nai. Ia, ma nei fut fautuanga au mai. Ia, o pulea no loto ina ua. Tango mai le ao le whianga ni pale mia tupai, whai malu o whaiva. O le ale sili, o le ua tū le tātou malo, tātou focus I le atina e ina o Samoa, ina ia manuia o na tangata lautele. Both Samoa ma tātou lange diasporas o le overseas. Mana I tele. Ia, e se maenga fure
pe e tau whaatata mai le tu leo tatu sai lumanai na tau i eisi rua whaatanoanga i le so. Ai te re tu ua le whanofanga. Tele ani mea le lei sa ma whaasoa ai tu la epa. O Mani. tele lei mo le atina e ina le developing o Samoa. Anava tau ia sa whaasavali e tatou whainga malu. Pena sa kole fionga le li pale mia. Na lava na whai o le tatou urgency budget le iei nei. La uangalu ue le kapeneta a wale tatou budget tele. So therefore, ese le te leo le fe au e tau mai. Te leo le au le au mai. E le o nofo a i le whainga malo o le tapenanga o le saa o tatou malo. Ia tatou wanga i luma, focus ia whatau nuina mea a wale luma na i manuia o Samoa maon tangata. Ia ui o tau fia ana nei, whaafitai le lofo le tua. E whaaina o le nei taimi na maoa i wana tu o te alu le solulu a. A being o le pisi ngā luenga o te manawa mai wa te ale lima. Ia a le taimi fole na o le private time le na quality time o ia masiofo mal nofo alo. Le la no tu se ia ulia ta o la stona. Ia le la. Ia o me le lei tangata e lava le ona sai ma whaapalpale. A la lea se tae au manuia tae au fia le nei tae au ia te au. Ia. Sa o ana nei lato e usuele fonor kokas nei toru te samu. Melena na tarsanga mai sama ita i le sui fon fetalai. Ona nei le lua e portoru. E umaran ma po kalame to es na rasula ia le isi toru tu lato e fono ai. Fono na nafi, fono nei matua i ia o te lofo ina e na tala no to ele o pisi masani ia lea. Te ro foi wale leia o watu le fionga i palmi e maroro tu ina. O mela le au mai nei e stamaita i le fionga ia apamasa. Na fono mani ba so atua e o ile fiafi. Le i faino ina i le pisi o no tam fai fa nga yoi ma fata vale loa i le fainga malo i ona tu langa ai mese ia o lana na watau ma forfolanga na ave le atu. Le la i fa mua ina mai le emergency budget le ua fa ilo mai. Ina ia mai loa tali mai le malo pum pa yulo. Pei o le urgency na lo o iai le taimi nei o emergency budget. E mai o le maenga le o le malo o whapenala o na whaanga ioi. Ai pei o na e sau no funtanga. Mana i e po kalame pena sau no le fionga le li palmi ne tae au. Ai wa tumu watu le mano le tunu ui le whale mai. Ia wati o ia le board le whale mai. Ia na whana sau noanga. My people are praying for me. The warmth of their prayers, it helps with healing. Ese le mana ia le whiau. Le lau mana ia la tu langa lau whai o le se fulu le tae au anga i le lua le uli. Ia na umala ia. O le taimi la ni o whetau i ma taimi o le whai fontanga mai Samoa. Se mana ia momo tangata well established and well organized. Yes. Pa'awasenga uma mea ina ia awa lava ne ia ise taimi e a foi. Awane ise taimi mai maule ai le whaawasenga ina awa poka lame uma. Malo, le aila se me sili mo whanua peo no whai atu o whai lava o e masui e le ngata o tātou por kalame le si whonga. Ia o isi uma foi por kalame. O lo lango ina tātou whai ngā malo. Ia whai o e masui o tātou e te o atu ma e pa i atu ia ma talano atu. O le ngai whaftai o mea na ua mauti roa. Ile o iai ala se umala tala ia tātou wharongolongo iai. Se uma ia tala o lo whela ua inei. O le malo longa le mea na o lo saili. Yes. O le mea siri na whaftai. O lo no winga ia... Pa iai lau tala lea. A o whaponga mai o tau le whaia le tau whaaleanga. Le whaia le tau whaasese.
o le whaia le mo le whau. Le ai, pa i le nei e tau talatu, sa ma lima ma le fionga le li pale mia. He is so happy, he le manuia mea uma. Like I said, the same bubbly lauli al malietoa that I've always known. E te langona la vāpea e alu ni whale o nisi a inga tula epa. E te maulu, you sense the vibes. E te langona ai, e te ite a. A ana nei, pa wheloa i lava mā ue o nā alo i whafo mato wheloa i. How's that? Oh, he's all good. Ia nā so ta ia tu lava i te tonu, o te no whaingo inga nei whafo. Sei, awere whi au tonu whapai, pa e peta lia. O matou te tala manu whai tutoa e lana fionga ia wha mua tau loa. Ia le alo fo i whaatino le fionga le tani. Te tala mai wala au mai wha mua tau loa. So mai tu pai, ia mau atu roma si matou a inga. Mau atu te tonu matou wheloa i fia. You sense the happiness atmosphere. And also tula epa, e te tilo atu lungo wha malama mawhata. Full of colorful flowers, bouquets of flowers. You know, it's a lang wa I mai lungo fatama me uma. That is the sign or the happiness atmosphere to tono whalapia. Be e mautito e pe le se whale mai. Le mautito e ta lamala na fionga malue mai. Oh, I'm all happy. Le ai maselangona ka fape e awate minoi ni te wa whainga pia. No, he's all happy. Ele i mau atu se asinga mai ia papastui ma mama me. Ele i mau atu se tula epa ai longa ai mlate mawhaia. Now, you know, those are the kind of people mo le loto mama e lautu te whaia. E langa le iai. Yeah, who cares? Fape e fape o mai asi. Na fape le ai. Fape ale o mai asi. Fape le ne te wale malo siele. Le fionga le li palmia le ai. Ma te atu nele ta whamai. Fato ao ese mai a ia maftanga fono tatalo. Oi nai whai lo mai e tula epa. E leo tu la fo ia muu. Pe whano wheatu mua. Ia tātou tu whātasi pe mō lia tālo sanga mo I la ua male whanau. O loo e loo fo ia ele community a sa mo I nei. Lea sa ia ele maftanga talo. Lotu tu whātasi. Te lele tā ua o le wheso ta inga ale ni pare mia ia male minstawa onga. Ia le fionga I le na unfausia le fionga ia ai ono. Ai ono, io e. Le ase le I talani waipi o le lima tau matau le na o le sunga I le fionga le li pare mia I tūranga wheso ta inga ma meo fo mai I nai New Zealand. Pe saude. Nge mantua fo ia le fionga ia Dr. Ai ono, Alec Iroma. O le polo wa leva na ngā lue nei New Zealand. Ngā lue Britannia. And he's the professor. You know, he had all that input I to tono le medical history nei New Zealand. So it's just a matter of punching numbers connect. He's got all that connections throughout. Mane. Ia, la ta skepula I tiki e sea male tatu e pai wha umarita. No whanonongo I le porkalame I le tamatai o Langi, Kerisoma, ia male minister fou o le suifo maroloina. Ta uai la le warehouse fo I le ai. Le pi store ai vai la au whala au. E mauai ata o ta vale pi o atu paka mamao mai fo I le mane. E sa ilia e la cameras ia po o me pu ata le fale. E mai la te meteo lang, e le loa po o tape, po o pepe. So le la ua a vele fe au ale minister, e te tauro ana wha aola mea ia.
ia cameras ia langa lela e masalomia ta vale i tu fafu lela ina pe tele fuala am vaila au al tatu malo le masalomia i le fainga i o drugs ia ma isale na e fala no le melo titano tu E moni le saunanga tula e langa le o se mea fou. Ele o se mea fou telo tausanga pa wama le 5 ono tausanga taluai. Na lote i lava le mea nei ele sioki o Panadol, Panadine, fuala au. O fuala au nei e mana o mia o le tātou atu nuu every day. Wai ia e taimi e oso ele maalili ala ele Panadol i le fale e mwhaina whaangaina. Oi, ai tele no mai tangata wa mantua e sulu tangata i le pharmacy a le fale mai. Ona e tau ngō fie, the comparison i le cost a fale talavai e tai taulanga. Ia e pangaia, wa sulu atu le malo le atu nuu. Nei se mea, o le tali lava le whaafi le mo mai ai. Ua sioki. Mantua lana alwa i lena mauai, nisi fo i o tangata whainga luenga lena tutuli. Ona ua maua o le la tau te whaata wina i tua i ale. Ia whala au nei. Ia o le tukana iai, ia o te whaafetai la ia. Ia, mana tua o le taimi nei o le whainga maloa a tura epa. E le iai se la tau whaata waina o nei mea. E le eno tūlanga vane, peia e slap hand e le kea iai. Sau rola ina watu la i mele whainga malo pa ina le longa su fitu. Ina ua pale tonu, tofinu min star lena iai o saifua malolo ina. O la ua ula fesili. O la se ngā luenga whaale leia sa whai ele min star le nei. O min star lea? Ia, le fionga ia malasi. Matua le watu la i mai ia. Le watu la i mai e min star saifua malolo ina. Si o tu angane? Not anymore. Anyways, ia o le tūlanga nā lo tini ai. O mata upu nei, tata tauna titilo iai, ai panga le tula e palmafua na linga le tupu le mea lea. Tato wawa ai lava e le strategy le na whao ngā le fionga le li pale mia. Ina ua tula i mai, e le i whaia whatautonga, na talo le fontanga mwhao lulunga o mtanga luenga, ngā o CEOs. Le sa whaita le mauta sa moa. E ina ua le whatautonga, na sui e lole ala ua talo le fontanga ma whaululunga mtanga luenga o CEO o ACEO, managers and all that. Le ala mānaia le fe au lena momoli e le fionga a le li pale mia ia i lato umanei. Mana ia fo lena whapea mai ai loa. Uma na whai loa ta tauna tau come forward o a ni me whaadeleia. Whainga malo o te atu ani me le leisa iai wha wau. Au iai ni me whaale tonu tauna na whaile tūlanga whaale. Tulau tula epa. Se o whaitau atu ale message samatai o Lucy no tunu. No pape mai Lucy. Ma roso i futu lepa. Yes. Oro mandia tatu parmia. Sa ma siasi ai fo i ana nafi. I le whare mai. Oka so fia. Ina o whero i atu i ala audi re mari tōpura te Val Smith. I le whare mai. Ia masiona whare tua o tupea. Oka se mangai o le mako whilo inga. Ana nafi pei lava ua leva o na mātou mafuta ma le pale mia. Ona ilana tala noa. Ma ata pei lava ua leva o na mātou mafuta. Aena o wo loa lava i tonu o le potu o le pare mia ua malingi o loi mata. Se io o lava o na mātou whamawai le motu o loi mata ai lai a e ata. Ia, tasia mori mau sa iai po inaile. Alo, whaftai. Mei avito. Alo, whaftai. Ia. Le tūlanga nā tūla e pole e se senga le nā ai. Ia. O
le wa titilo nei le tūlanga le iai nei le ofisa soifua maloloina. Ia. Ai o mafua i se a le swinga fou le wa tato wa ai. Ona o le strategy le sa whaonga. A mai umai te tonu whaurulunga mtanga wenga. Ave le fe au le fionga le li palemia. Fa pea fo ina tatalo ilana ka peneta i suia min sta umanei. Le fe au lea. Tau te ngādu lue whaatasi maulu whaurulunga mtanga wenga. Fa awau ni ngādu halelei o ani me i te tau na wha alelei ia whaile tu te le nā. Ne la wa tūla i mai nei. Fa whetai la wa avere tūlanga nā. O le wa amai ele fe au i whaurulunga CEOs alimtanga wenga o soifua maloloina. Tūlanga lea ele sioki o le tātou whalao. Fa whena sioki tele le supply le avatu. Le avatu. Mafua mai la. O awala palpala. Ma le awala sesele na whaonga i ai whala awa la tunu. Amantua pe o ie. Sorry to lepa. O le whaletala vai le ale alfale mai. Whaletala vai le alfale mai. O i le sulufanga o tātou tangata lauteli. Maria. E ese le tau o mai. E tau ngofie ia vai ma prescription pa e alu tala mai le whaletala vai le ale fale mai. Ai e anu la e latu la wa sioki mai ina. Ia na toe o leo tangata e taulanga i whaletala vai le taulanga. E tau ngata la whaletala vai nei. Wa o pisi nisi tuma oti. Ia au te pawhetai na. O le watu la i melwhai ngā malo. La i ele suinga tele. Ina ia wha mama a benga i o tātou tangata. E te lo e mawhanua. Pei e tala whenga iei ia le o te whatau aina tele le whiloa inga le li parimia. Ma ulu am tanga duenga o CEOs a ta fu atu la i le warehouse lea. O ka se leanga o whenga duenga sori. O ka se mapua lea. A lea lapa e whenmai tua ia le malo tua, ia le malo tua, ia le malo i sioki o ia mea a. A lea la e te taula na baba. Teka kausa na kukuri ngi kanga sori. Le le whamau. O tūlanga nei o iai me sila o le wato install umala cameras ina iai loa umai le mele tupu a. A tonu o ina o le tali le nā e mawele vai fofo. Mana ia whatai. Si ia whangana o iei si mata upu taua na lua mentioning a whurere e anga i e tātara noa. Nei o mea pawa mea sa mātou whasoa iai o atino atina e lelei mo le atina e ina o Samoa. Ia manuia Samoa i fafo, whapea Samoa i Samoa. Ia o ngaruenga lelei o se fianga le nā le iai nei a. O te tali tonu. O te tali tonu. Iai se tai o na au mai au ili le fionga le li palemia. Fuafuanga uma ua whakatitia e lana whainga malo. Si tātara noa i le afoi, i le meo le miliona proketi. O le proketi e la unga tasia i pe te HRPP, pe te SAP, pe te FAST, leo walota e la unga tasia o mai tatu. Pau ara o le mele ia manino pe i HRPP SAP o aila. O lea ua tū le whailama ua whailo mai. O tangata o le FAST o le a latu uofo teita ia proketi lea o saule. O le mea tatau. O le mea tatau tula epa. Langa ele o se whaamaite a se HRPP po le SUP. O le whaamaite o le anavatau o le pepe sa whapea na fofoa e le vaenga whaupwai e le FAST. E le eina se mea i lalo le la o le pepe a le FAST na whaafofoa ai amai a watupu le ai le si vaenga.
Ia. Pauale se tatala mai furita ua por kalame. E mo o mia le whamaoni. Pe fast, pe he tapipi, pe sap. O le me tu pe afa peta te fia va aisi sa moa la laa, o se sa moa manuia. Mo mi ai misia o tō ia ua whai mataita i o tu maro te tasi. Ia mawaro tō whamaoni e langa o miliona sore le sta mai tupe sore. Miliona le sta mai tupe. Awa o lela a si itia i le 2 miliona. Ae, o ai se tu malo o le ale mana o ia fia maua nei whamanuianga. Ia. Mo nela taunoanga, o ai lava o ila tau o le atu tofi. O ai lava o ila tau o le atu tofi i tūlanga tofi o whono whamai. Ia o le tua lalo lava mantau sanga. Ina ia umi o na tātou ai le nei manuia o le poloketi. Ia tatauna iai le tau ami o tonu man whamaoni. Ia, na tua o tātemi o le fui te nofai o longa fai ka mua kuri whale. Ia, ia se a vanua le lei te toe a mai ai se whelo inga fui martaita i o le malo. Ia ma me se tātala mai ta po kala mene ia fiafi whaftai ke le lava mo lo o atu ia ma a sia whai oi masui o ta u fui por kala me. Matua nia vanua i lautofa. Ia, le lei whaftai tu la epa. E mua lava na whaafo i le vi inga i le tua. O a uma pofuanga na whai o le nei asu. A le au noa ma le whaatasi mai o le atua i fofuanga e le mwhaina whaatau nuu. Sila fia le atua wa lewa na tau pule le taimi mafuta atuai i lana au auna. Whaaftai foi a whaafonga mai o ino ilo aitu la epa. E mai moa mai le fionga le palimia whapia fole masiko i tatou po kalame. Whaaftai. E mole ato ele whaaftai i le fionga le ali palimia i lona toa ma le toa ia maua i pe le file mu. Whapia fole tina ia tu pea manu whaalo ia lato ngā wenga tau abe o le ia leo le ngase le fionga le ali palimia. La aulia mali toa o le mato tatalo pea. Maua pe oile soifua lau lei o a umani fufuanga li inta mai tai fo mai o lo fatasi atu le matai sili o ia lea o le fo mai uma. Ia, lau fafonga anga le nasa mua. A to maua mai le au nanga le lupe whanele ia o le nā o lo o toa le tātou pāle mia. Toa e le aini le se mea tātou te papole ai. A o ania lo whaanga o tātou tālo sanga mō lia i le atua. Na ia li lingi mailan whamanianga malana whamalolonga ia te ia. A o iai te tono le aio ngase mero moa. Ia, o le nā a whaifo iwa iei se upu wasala i rau whafonga tātua. Ia o te tali tonu ua tātou whale whatasi uma i le whale o le tua. Ia, tu la epa manuia le weekend. Ia, tātou e whailoa i le vai aso fau. Ia, soi fua. Pe tele mawhanua, ia, alofatu i le ainga tā whailoa i vai aso fau. Soi fua ia. Ia, tai. Ia, manatu sa mo o le whai unga fo i lea o le tautua alau siufonga o tai a fau malana proklame o le lupe whaalele. Ia, o le lupe whaalele a Samoa, le fionga i le parimia, lea ua whaalele ane i New Zealand, ia wa nisi o le sailinga malosi, ia ma le ia mainga o tong fitiari fo mai. Whaftai le atua, maua tarafia ia sang whatu mawina, ia le tulu i o le malosi, la le tino, le mafufau sili le anganga. Ia wale whenga iai tiu te mawhaiva i le taita i o tātou. Nua manatu fo i o la siu whanua lo wa ai le nea fiafi. Ua umi fo i ma alolo fo i o na lungo le nei, ai e le tatonua. Ia manuia le aso pa ia o le atua, pa ia o le li.
taeao ia tatou Samoa, New Zealand ma Australia ia le fatoatapena atu matou i le aso tapena ia matou faapusa i le aso taeao mo nei lava temi ma lenei aso ia mai ia te nei ia ma le auaunaga le siufofoga o le taeao fou matou te faapea faatalafa faatofa atu tatou aiga le tatou malo manuia o tou faiva manuia ia lou aumauaina i New Zealand lau whionga di parimia lo fatua ma no falo ia isi temi o mua to e taliu i Samoa le uto ma to e wheloa i mainga mese le atu pele pamaria le atua i o wala uma ia le ia fiafi Samoa tatu to e wheloa i tae au pa o tua i le ma awunanga ia ma le whionga i le sui fonga fitalai le tulai tasi temi Samoa le tulai 5 i le taimi California mo temi nei o te whatofa whasuifu atu Samoa ia suifuia